Primeiramente abrimos o Sync Master. A continuación, escollemos Novo documento. A marxen esquerda, escollemos Texto. Escribimos o que necesitamos. Que neste caso é Biblioteca Histórica. Seleccionamos o texto e escollemos o tipo de letra. Voy a seleccionar lo que ya lo tenía seleccionado. Para escoller o tamaño do texto, imos a marxen dereita, donde pon máis, e escollemos tamaño, escala e rotación. E aí escollemos o tamaño que nos interesa. De ancho. E como queremos que nos lo saque proporcional, deixamos marcado a flecha en proporcional. A continuación, acendemos o plotter. Collemos o portacoitelas e colocamos a coitela vermella, que é adecuada por ir a traballar con vinilo adhesivo. Dámoslle a roda dorada para afloxar e a roda plateada para subir e baixar a coitela según necesitemos a altura. Con cuidado de non se cortar. A continuación colocamos o portacoitelas no plotter e para calcular a altura utilizamos posits. No noso caso son 16, porque xa fixemos varias probas e é a altura que nos vai ben. Collemos a alfombrilla de tamaño adecuado e botámoslle un pouquiño de pegamento. A continuación procedemos ao pegado do vinilo na alfombriña. Que quede ben pegado, sen arruga ningunha. Ca palanca posterior baixada introducimos a alfombrilla. Para a continuación volver a subila. Calculamos a altura das cuchillas con estas flechas. Volvemos ao programa Sync Master. Escollemos arriba enviar a corte de vinilo. Vale. Aquí ahora. Imos a propiedades para escoller a presión e velocidade con que queremos que nos imprima o router. Despois de facer varias probas, comprobamos que para nós o mellor é 18 de presión e 400 de velocidade. Elixida a presión e a velocidade, damoslle a feito. Aparécenos o dibuixo do plotter e a flecha nos está indicando onde vai aparecer o texto no vinilo. A continuación damoslle a cortar todo. Aparecerá outra pestana donde pon corte agora e lle damos aí. Mandando que xa vemos que está imprimindo.
Para sacar o vinilo temos que volver a baixar a pestana, sacámolo, para despegar o vinilo e transferilo ao material que necesitamos, temos que ter cerca un material necesario para poder facelo en boas condicións. Estaría ben ter varias coitelas de diferente tipo e tamén punzóns, unhas tiseiras, etc. Ahora procedemos a sacar as letras. Se non somos capaces ca man, axudarémonos cos diferentes materiais que vimos anteriormente. Neste caso, collemos un punzón. Unha vez despegado, podemos pasar a transferilo. Pegamos o transfer, facemos presión para intentar despegalo. Procedemos a pegalo na superficie escollida. Presionamos para que quede perfecto. Pouquiño a pouco, comprobando que se transfire á superficie lexida. Como podedes ver, nos imprimimos en reflexo para poder velo a outro lado da porta da vitrina, que era a superficie elexida por nós. Vaya mierda de gato.